nigo liabereri kwanekigwa ime kaunti ya Kisii ase gati y'aba MCA babere bagwesokia bene nabo igokogania okorusigwa abisi kwa mukonyi bw'omugabana bwe kaunti ya Kisii Dr. Robert Monda Murikeitonde mo Steven nabagakwira chinga kichae cha bene nabo igogotwariganiryo roboti rwa bene asaba gakumurikira ali abere kagokorekana wikira bona igaya berege gwikira abega korusigwa abisi niga berega kumurikira asumu chando obete kogo chakira gwikira chinga kichiga magega ya aba MCA 50 noyomo kovekesi engane okomurusi omokonyi w'umugavana Dr. Robert Onsare Monda korwa abisi engane arekanire komentari birera lya kisiasa ime ya Kisii ntwarenga komanya ine nkayo mochando chakirete magega yogotianigwa muno mugavana Simbarati obokoreri nigo bwarengo bwororo goikenga ki Dr. Robert Monda arekanite gutoro bwa matebwange na gati abwatani ba Kenya Kwanza korwa Kisii goikenga kia yemere gutariro na barabwo bwoye nonye embeyo yare kogusa korekana gukanyekenga kieyo bwa mategati omugavana Simbarati amuno mokonyo yo nigo bwarekanite koremara gokorengena na matuka magega egento kiaro chikanete bene engakio moraibwense William Ruto atwale taro ya bwango igensema ya Cardinal Otunga Mosocho asomo yegabo mochango bwe kanisa. Na nilikuambia Your Excellency, hata wale wengine tuko kwa mlengo mwingine, tunaangalia mienendo yako na vile unafanya kazi. Nikauliza watu tubadilishe ama tusibadilishe. Tubadilike tuje kwa William Ruto, tuendelee na kazi wakati ukifika. Saa hii niko kwa huo mlengo, lakini wakati ukiwadia narudi kwa kazi yako, tuendeshe Kenya hii. Kenya ni yetu, tukamilishe maendeleo, tuchenge Kisii yetu. My governor, nataka nikuulize, wakati ule nilisema tubadilishe, na leo pia nakuuliza, sisemi kwa ubaya, nasema ukiangalia vile nchi inaelekea huko. Kwa hivyo nikikuomba kama mdogo wako, msaidizi wako, na kuomba tuchenge Kenya pamoja na rais ambaye tuko naye hapa. Ama tukabwango iga Dr. Monda nigarekanire gutaramu na abwatani bakwegerera ensemo ya Kenya Kwanza ime ya Kisii asabeira asembeo ye chinkwana gati abari bakomocho bokoreri ime ya Kisii egento gati ya aba MCA bamomochirie Monda ko bagati ebitangazo omugavana Simbarati goikirani obokoreri oboikiranu. Nataka niombe msamaha kwa tabia ambao tumeonyesha kama county nikiwa ndio deputy wa governor. Na tabia hii nikimaliza nataka kusema kwamba waito etu abuna chikura na mheshimiwa Machombo tuwache ruchikura chaende kura nchini bora ege ndokere bona ndemeremu wale kitoko unabona naona ninje kusa kwa moja kingo manya ni bahari tu ambao iko na mawimbi. Mheshimiwa Machombo, waziri na wageni wote, nimeomba msamaha kwenu. Hii tunaonyesha kwa dunia nzima ati wa Kisii ni watu wa furugu, mtusamehe. Gontagete kuburi mugavana ito Paul Simbarati asuke kando atiga members of the county assembly bakoregasi yabo elinde onye bako mutomanka ayeguribaga lyogochoro mo deputy governor abantu basikane tokoremere mutokoremere asaba ndaso batochora tena masikani toro kama masikani ebe governor wochia sema waziri Machombo ebe governor wochia sema MCA ebe governor wochia sema chumbe and then the other way around. Magega yengano yokomorusi abisi goikase bunge ya Kisii ine nchera kigosari egerere ine ninki gosekera agenderere bosio isaransoike Ndizi TV ntokomanye bunagwateka ko reporteria Ndizi TV eria tariane Ndemo Steven.